توجیکان که یکی از قدیمترین مردمان روی دنیا هستند، در مسیر تاریخ بشر با ذکاوت و استعداد بلند و عقل و تفکر قوی خویش تمدن فرهنگی غنی و عبرت آموز را به وجود آوردند که فرهنگ پختن انواع طعام‌ها در بین میراث معنوی فرهنگ آنها جای و مقام سزاواری دارد. هنر طباخی تاجیکان باشد در طول 100 ساله ها تشکل یافته است که در مثال طعام، نان، شربت و شیرینی ها می توانیم تحلیل کنیم. چو حیات جسم انسان به حقیقت از غذا شد، نتوان نظر در این خوان ز ره مجاز کردن. و انا همین بیت خودش جوابگوی یک عالم معنی هاست که غذا، طعام یا هر چیزی که برای بنیه ما، برای اندامگان ما ضرور است و هنوز از همون دوران قدیمترینی که انسان خود را همچون انسان شناخت و برای خودش طعام را آماده می نمود، مسئله طرز و طریقه پختن طعام، انتخاب مواد برای آماده کردن طعام در مد اول می ایستاد. به خاطر آن که طعام انسان باید یک نوع دوای او باشد و دوای جسم ما و شما باید طعام ما باشد تا ما بتوانیم که همیشه صحتمندی خودمان را نگاه داریم. همصحبت ما یک تن دانشمند و پژوهشگر مسئله های فرهنگی بهادر رحمتوف است که در مرتب سازی دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک همچون محرری مسئول دست دارد و به اون نظر است که البته برای آماده سازی چنین یک کتاب مکمل سرچشمه و معلومات زیاد ضرور می شود، از جمله در بخش غذاها. دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک جلد 4 که به غذاها بخشیده شده است نو به تب رسید و فکر میکنیم واقعا هم این یکی از کتاب هایی است که تمام سرچشمه های آموزش و پژوهش طعام های ملی ما رو در بر گرفته است. و چرا طعام های ملی؟ در زمانی که اگر گوییم اینقدر پیشرفت و ترقیات علم و تکنیک بی سابقه است، در زمانی که مردم دست درازی تا به کیهان دارد، آموزش و پژوهش طعام ها و خاص طعام های ملی چی ضرورت داشته باشد؟ در فهرست خودمون شماره فراوان طعام هایی را داریم که اینها هنوز از عصرهای 14 و 15 و از اونم پیشتر برای ما باقی موندند، ولی متاسفانه برخی از این طعام ها از یادها فراموش شدند وابسته به همون روند تاریخی و برخی طعام ها تا به امروز باقی ماندند و در این مابین باز همون طوری که زبان همه روزه یا که هر ساعته انکشاف می‌یابد و یک چیز به اون اضافه می شود، با طعام و یا طعام نامه نیز همچنین، یعنی که هر روزه مردم یک اختراعات به طعام ها وارد می سازند، یک طعام نوی را به وجود می بیارند که اینم باعث غنی گردیدن همون طعام نامه مردمی می شود و تا به امروز ما شماره فراوان طعام هایی را داریم که ببینید 2 کتابی که آماده کردیم و بیشتر از قریب 2000 طعام را و نوشابه ها را و حلوا ها را در بر می گیرد. هنوز هم این وسعت برای ما تنگی می کند. مأخذهای زیادی موجودند که درباره تاریخ طباخی و طعام‌های تاجیکان معلومات می‌دهند. یکی از این منبع‌ها کنزالاشتی‌های ابو اسحاق اطعمه متعلق به عصرهای 14-15 میباشد. این کتاب از 10 باب عبارت بوده، هر یک باب آن وابسته به انواع گوناگون غذا نقل میکند.
سرچشمه دیگر کانی لذت و خوانی نعمت قاری رحمت الله واضح است که سالهای 1880-81 در بخارا نوشته شده است. به این مانند معلومات تاریخی ضمنی مرتب گردانی دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک جلد 4 که به غذاها بخشیده شده است زیاد استفاده گردیده است. در کتاب سرچشمه های تاریخی که از آموزش و پژوهش طعام های ملی ما صحبت میکنند زیاد استفاده شدن و تکیه هم هست به این سرچشمه ها. خب کدام طعام ها چگونه مورد پژوهش قرار گرفتند و کدام طعام ها غذاهای قدیمی ما در اینجا آورده شدند و مورد بازآموزی قرار گرفتند. وقتی که ما این کتاب رو آماده کردیم گمان اول بردیم که هر چیزی که امروز رایج است، هر چیزی که امروز در بین مردم شایع هست و امروز مردم آن را میپسندند و برای دیگران پیشنهاد میکنند همون شاید کفایت باشند، ولی وقتی که به بسیار ماخذها به بسیار منبعها مراجعت کردیم دیدیم که هنوز از زمانهای قدیم کتابهای علاهده بودند که آنها به طعام بخشیده شدند، به غذاها بخشیده شدند، به طرز و طریقه آماده کردن آنها بخشیده شدند یا اشاره به آنها دارند. برای مثال یکی از بیت‌های بسیار معروف عبدالقادر خواجه سودا است که میگویند صدف آسا ز دریای طبق تشبیره بیرون شد که چنگال حریفان برد گوهرهای غلطان را. معلوم می شد که در زمانی که عبدالقادر خواجه سودا زندگی کردند تشبیره یکی از طعام‌های خیلی معروف بودند که چنین بیت زیبا را اهدا کرده اند. و یا گرفتیم که شاعر دیگری گفتند که نگردد از مذاقم لذتی کوکو پلو بیرون، از آن روزی که پیری مطبخی داده است ارشادم. و وقتی که همین بیت پیدا شد در ذهن ما و در کتاب پیدا شد الکی ما را راهنمون ساخت که عجبا ما امروز در هیچ آشخانه و یا در خانه‌مون کوکو پلو نخورده ایم. چه نوع طعامی بوده باشد که در آن دوران پیشین این خیلی معروف بود است که چنین نوشته زیبایی چنین بیت زیبایی به آن بخشیده شده باشد. بعد وقتی که این کوکو پلو را تجسس کردیم، جستجو کردیم، تحقیق کردیم، در کتاب کنز الاشتهای ابو اسحاق اطعمه پیدا شد که یک نوع طعامی بوده است که یک نوع پلاوی بوده است که اون از کوکو یعنی امروز پرنده‌ای که با نام فاخته معلوم و مشهور است و ما همه بهاران این پرنده را در تاجیکستان هم میبینیم. در بعضی محلها این پرنده را نقشک هم میگویند ولی در بسیار نام ادبی اون فاخته است و معلوم است که از گوشت لذیذ همین پرنده همین پلاو آماده کرده میشد که و پلاوش هم وابسته به همون گوشت همین پرنده لذیذ است و شفابخش هم بوده است که در بسیار کتاب‌های دیگر طبیبان مردمی کسبی صاحب کتاب کوکو را و گوشت کوکو را یا که همین فاخته را یکی از گوشت‌های طبابت کننده یا که شفابخش به قلم دادند. مورد به ذکر است که در این کتاب مکمل زیاد از 2000 نامگوی غذاها آورده شده راجع به نوع و نمودهای هر یک آنها معلومات مفصل داده شده است و واقعا هم هنر طباخی تاجیکان امکان داده است تا شکل آماده سازی، ترتیب و ترکیب غذانوکی هر یک طعام با طرز و اصول خاصه فرق کننده باشد. وقتی که ما کتاب رو ورق زدیم اینجا در برابر ترتیب خود تیار کردن غذاها طعام‌ها نیز خیلی خوب با صورت‌ها عکاسی گردیده نشان داده شده است که تا یک اندازه در برابر خواندن قرائت کردن همچنین اون نفری که میتواند میخواهد که همین غذاها را آماده کند زود میتواند
ба ҷараёни омодагии он шомил шавад. китобе ки мо омода кардем нахуст ин ба ғайри сарсухани муқаддима шурӯъ мешавад аз мавзӯъҳои очиркӣ ёки аз мавзӯъҳое ки муфассалан дар бораи анвои гуногуни таомҳо ёки анвои гуногуни ғизоҳо маълумоти умумӣ диҳад, то ки як нав раҳнамо бошад барои ҳамон катбонувон, барои таббохон, барои ҳар касе ки ниёз ба ҳамин пухтану пухтупаз дорад. ва ҳатто дар ин ҷо гирифтем ки мавзӯи алоҳидае аст ки таснифҳоти таомҳои тоҷикӣ ки дар дохили китоб ки як нав мақолаҳои алифбоӣ рафтаанд, ин як нав раҳнамо ба он аст. ё ки дар ин ҷо як мавзӯи бисёр калони таҳқиқотӣ аст ки ғизои табобатӣ ном дорад, ки дар он ҷо пурра дар бораи он ки кадом ғизоҳо инҳо хосияти табобатӣ доранд ва боз ишора ба мин баъдаи китоб мешавад. ё ки як мавзӯи бисёр муҳиму мубараме ки имрӯз дар дунё бештар аз 2 миллион нафар ба ҳамон гаравидаанд ки гиёҳхорӣ аст, ки ба номи умумӣ вегетарианство мегӯянд, ки гиёҳхорӣ аст ва бисёр маъмул шудааст. ва ин ҷо дар баробари он ки ин ҷо матн ҳаст ки пурра дар бораи ҳамон таом, дар бораи хосияти шифобахшии он таом маълумот дода мешавад. дар паҳлӯи ин бо таркибот ва меъёр, яъне ки барои пухтани ҳамин таом барои 3 нафар, 4 нафар ё 5 нафаре ки мо дар ин ҷо ишора кардем, чӣ андоза ана ҳамин таркибот зарур ҳастанд. ва баъдан боз меравад ки раванди омода кардани ин таом чӣ тариқа аст. ва бигзор ки ҳар як катбону ё ки ҳар як табохе ки нияти пухтани ин таомро мекунад, вақте ки нигоҳ мекунад ки мисли лентаи кино дар паҳлӯи ҳамон таркибот мана чунин расмот дода шудаанд, албатта таваҷҷӯҳ мекунад ки нахуст ин чизҳоро омода кард, баъдан ба дег чӣ чизро андохт бояд ва баъдан то кадом чанд дақиқа он чизро бириштан дар кор ё ки бирён кардан дар кор ва баъдан кай ин таом омода мешавад ва дам додан дар кор ва дар кадом вақт ин таомро ба дасторхон бо кадом сабзавот пешниҳод кардан дар кор. албатта ман дар суҳбатам ҳам гуфтам ки танҳо ва танҳо ин ҷо ба як худи таом холӣ ё ки холис бидуни ягон чиз таркиби дигар нест дар назар. ин ҷо ба гирифтем ки вақте ки шумо агар шуду ба ягон меҳмонӣ ташриф биоваред, хоҳ-нохоҳ дар рӯи дасторхон бидуни ҳамон таоме ки бо дар таркиби вай чизҳои шифобахшоянда ҳам ҳаст, бо анвои гуногуни хӯришҳо ё салатҳо ҳам пешниҳод мекунанд. кабудиҳое ки мо мегӯем ё сабзиҷот ё сабзавот ҳам пешниҳод мекунанд, нӯшобаҳоро пешниҳод мекунанд ва як нав шириниҳои дигарро ҳам пешниҳод мекунанд ки дар таркиби он шириниҳо ҳам тамоми ана ҳамин маводҳои ба истилоҳ шифобахшоянда ё ки чизе ки дар таркиби худаш як нав ингредиентҳои вобаста ба солимии инсон аст вуҷуд доранд ва ин чизҳо ҳам ҳастанд ки инҳо як нав мададрасони ҳамон таом ҳастанд ки баъд аз тановули таом мо онҳоро истеъмол мекунем ва ҳама дар якҷоягӣ ин чизҳоро мо дар ин китоб овардем. табиату таъбу завқи ҳар як миллату халқият сабаб гардида ки таомҳои ҷудогона ва фарқкунанда мансуб ба ҳамон халқу миллат ба вуҷуд биёяд. агар аз як ҷониб махсусиятҳои хӯрданӣ ва низоми ошхонаи ҳамон мардум бошад, аз ҷониби дигар ин албатта бастагӣ дорад ба табиат ва муҳити атрофи ҳамон диёр.
хушбахтона тоҷиконро иқболи бузурге насиб гардида ки дар оғӯши ин сарзамини бою сабзпӯш ҳамзамон бо таъби латифонаю орифонаю озода зиндагӣ мекунанд. дар мамлакати мо ё ки дар тоҷикистони мо ки боду ҳавои ниҳоят мусоид аст, замини ҳосилхез аст ва шароити хуби кишту кор аст ва ба вуҷуд овардани тамоми мавод барои пухтани ғизоҳои хуб аст. ин мардум аз қадимулайём чизҳои тоза, чизҳои табиӣ, чизҳое ки барои буняи инсон фоидаоваранд таом мехӯрданд. воқеан ҳам дуруст аст вақте ки шумо дар мавриди истеъмоли маҳсулоти табиӣ гуфтед ки кишвари мо хеле фаровон гӯем ғанӣ аст аз ин гуна маҳсулоти табиӣ, аз ин гуна рустаниҳо, аз ин гуна ғизоҳое ки барои мардуми мо манфиатовар ҳастанд. ин бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми мо дар баробари озодасириш будан озодатаб ҳам ҳаст. албатта бубинед ки ман дар ибтидо ҳам як навъе зикри карда будам ки таоми мо бояд ки давои мо бошад ва ҳамин чиз аз замонҳои хеле қадим ҳам мураввиҷ буд ва аксар он китобҳои тиббие ки мо варақгардон кардем ва он табибони касбие ки дар хусуси таомҳо ва ё истифодаи рустаниҳои шифобахш дар таомҳо ва дар омода кардани таомҳо сухан рондаанд. ҳамаи ин гувоҳи он ҳастанд ки ҳамеша аз ҳамон даврони қадим ҳанӯз ба пухтани таом, ба омода кардани маводҳо барои таом ҳам табибони мардумӣ ва ҳам табохони касбӣ ва ҳам катбонувони хонаводагӣ аҳамияти махсус медоданд то ки таоми солимеро омода кунанд ки барои буняи инсон, барои буняи ҳамон хонавода зараровар набошад. ва ҳамчунинам буд аз ҳамон даврони қадим бо истифода аз ин фаровонии неъматҳои табиии мо катбонувони мо, табохони варзида таомҳои гуногунеро ихтироъ карданд ки шумораи онҳо аз ҳад берун аст. таом дар баробари манбаи истеъмол ҳамчунин бояд то як андоза манбаи табобат ҳам бошад ва ин ҷо албатта такя ба он сарчашмаҳое ки аз тиб мегӯянд зиёд дида мешавад ва то куҷо ана ҳамин сарчашмаҳое ки бевосита масалан ғизо ва тиб ё ки ва ғизо ва сарчашмаҳои тиббӣ ҳастанд, инҷо мавриди омӯзиш қарор гирифтанд ва дар китоб оварда шуданд. аввалтар аз ҳама вақте ки сухан дар бораи таомҳои қадимӣ мерафт, дар он ҳолат мо ба он китобҳои тиббии қадимаи дигар муроҷиат кардем ки оё дар бораи ҳамин рустанӣ ё ки дар бораи ҳамин гӯшт, навъи гӯшт дар назар дорам, ё ки дар бораи ҳамин навъи таом ин ё он табиби касбии соҳибкитоб чизе дар осораш гуфтааст ё на. барои мисол абумансури муваффақ, муҳаммади широзӣ, муҳаммади юсуф дар тибби юсуфӣ, ҳамчунин дар захираи хоразмшоҳӣ ё ки дар худи алқонуни ибни сино ки дар бораи таомҳои фаровон суҳбат мекунанд ва хосияти шафобахшии онҳоро номбар мекунанд ё дар бораи рустаниҳои бисёр ки аз онҳо доруҳои гуногунеро ихтироъ кардаанд суҳбат мекунанд ва ана ҳамин чизҳо мо ба ёрдам ё ки ёрӣ дод, мадад расонд ки мо ба хосияти шифобахшии ин ё он таркиботе ки дар таом истифода бурда мешавад эътимод пайдо кунем ки воқеан ҳам ана ҳамин таркиботе ки дар фалон таом истифода бурда мешавад хосияти шифобахшӣ дорад ва агар ин дар ҳамон таом ба истилоҳ вақти сохтан ё ки вақти пухтани он истифода бурда шавад, агар дар он ҳолат ҳамон таомам ҳамин хосиятро доро мешавад. ана ба ҳамин хотир он таомҳое ки ҳанӯз аз замонҳои қадим боқӣ мондан ё ки таомҳои қадимӣ ҳастанд, мо ба воситаи ҳамон китобҳои қадимии тиббӣ
муроҷиат кардаву хосиятҳои шафобахшандагии онҳоро аз ин китобҳо пайдо кардем. ва агар таомҳо баъдан ё ки таомҳои нисбатан навтар буданд, дар ин ҳолат дар китобҳои дигаре ки муҳаққиқони мо аз қабили ҷаҳони азонзод ё ки Садриддин ҷалолӣ ва ё дигар табибони бале китобҳошон дар ҳамин ҷо ҳаст, ин чизҳоро таҳқиқ кардан. онҳо дар махсус озмоишгоҳҳо тамоми ҳамон рустаниҳои шифобахшро таҳқиқ карданд ва дар таркиби он кадом ингредиентҳо ё кадом витаминҳо ҳастанд, кадом маводҳо, минералҳо ҳастанд, ё кадом эфирҳо ҳастанд, ё кадом ангиштобҳо ҳастанд, ё кадом карбоҳидратҳо ҳастанд, ҳама инҳоро аз нигоҳи тибби муосир таҳқиқ карданд. ва мо вақте ки ин гиёҳро ё ки ин таркиботро дар ин таом ё он таом мушоҳада мекунем, воқеан итминон пайдо мекунем ки ин таом акнун як на ин ки фақат ба хотири сер намудани шиками мо албатта истифода бурда мешавад, балки дар баробари он ки мо ин таомро ба ҳангоми гуруснагӣ тановул мекунем, иловатан боз ин барои бадани мо шафо мебахшад. мо воқеан дар номгӯи таому хӯрданиҳо махсус ғизоҳоеро вомехӯрем ки мансубанд маҳз ба мардуми мо ва онҳо таомҳои хосаи тоҷикон ҳисобида мешаванд, чунончи қуруттобу шакаробу фатирмаскаю кочиву қайлабад, атолаву ҳалво ва суманак, оши палову оши бурида ва ғайраҳо. номгӯи зиёди таомҳо, ғизоҳо дар китоб ҷой дода шуданд ва шумо тавре гуфтед зиёда аз 2000 номгӯи таомҳо инҷо оварда шуданд. хуб дар миёни ана ҳамин таомҳо, дар миёни ана ҳамин номгӯ мо гуфта метавонем ки сирф таомҳои миллии мо кадомҳоанд? аксари таомҳои мо ҳамин ҳастанд ки дар ҳамин осиёи марказӣ, мардумони осиёи марказӣ ҳамон таомҳоро бо ҳам дидаанд, бо ҳам пухтаанд ва бо ҳам медонанд, чунки робитаҳо буданд ва ба ҳамдигар инҳо ҳамкору ҳамдилу ҳамраъй буданд. вале боз таомҳои дигаре ҳастанд ки онҳо сифр дар ҳамин маҳал дар кишвари мо фақат пухта мешуданд ки дар дигар ҷо мо онҳоро пайдо накардем. ба ҳамин хотир мо як пажӯҳиш дигареро анҷом додем ки бо як гурӯҳи таомҳое ҳастанд ки онҳо танҳо ва танҳо дар байни мардуми мо шоӣ ҳастанд. Танҳо мардуми мо онҳоро мепазад ва як муддати муайян аз хотираҳо ҳам канде фаромӯш шуда буданд, лекин хушбахтона имрӯз мо мебинем ки онҳо бисёр ҳамчун ҳамон замбурӯғҳои баъди борон дар Душанбе ҳозир мебинем ки тайёр карда мешаванд. барои мисол қурӯтобхонаҳои бисёр дар ҳар қадам имрӯз фаровон ҳастанд ва ҳамин таомест ки қурӯтоб ки фақи сифр ба мардуми мо вай дорад, робита дорад ва дар дигар ҷойҳо мо ино мушоҳида накардем. ё ки ҳамон шакаробе ки мо шумо мегӯем, ё ки мана қурутбате ки инҷоба ҳаст барои мисол, ки фақат дар ин ҷо, ё ки қурутбати вахоние ки ҳаст инҷоба, ё ки боҷе ки ҳаст, ё ки далдае ки мо имрӯз мегӯем ва ҳамин хел бале қайлабате ки барои мисол дар ин ҷо ҳаст ва дар ин ҷо шумораи фаровони таомҳое ҳастанд дар ин китоби мо ки онҳо, ё ки допа барои мисол ки дар ин ҷо вай ҳастанд як навъи чиз, ва ё ки дар ин ҷо таомҳои дигаре ҳастанд, ё ки нӯшобаҳои фаровоне ҳастанд, ҳалвоҳои бисёр фаровони мо дар ин ҷо омадааст ки онҳо танҳо сифр марбут ба мардуми мо аст. арзиши илмии донишномаи фарҳанги мардум ҷилди 4 ки ба ғизоҳо бахшида шудааст дар чӣ ифода меёбад? бале ман фикр мекунам ки акнун ҳозир ҳанӯз дар ҳамин ҳоли ҳозир ҳамин якчанд таомҳое пешниҳод карданд ки ба ЮНЕСКО ки инҳо бояд ки ҳамчун ба феҳристи фарҳанги ғайримоддии умумиҷаҳонӣ ворид шаванд. вале фикр мекунам ки вақте ки анамин китоб омода шуд бори аввал дар Тоҷикистон, чунки дар ҳеҷ яке аз ҳамон ҳавзаи Наврӯзӣ ҳам ва дар ҳеҷ яке аз ҳамин мамлакатҳои Осиёи марказӣ ҳам
به اصطلاح ایران و افغانستان هم چنین یک کتاب مجتمعی، چنین یک کتاب دانشناموی، چنین یک کتاب انسیکلوپدی هنوز به تب نرسیده است. کتاب‌های علاهیده یا که به طعام‌های علاهیده بخشیده شده البته در اونجا هم به تب رسیدند، ولی چنین یک کتاب مجتمعی که بیشتر از 2000 طعام را در بر میگیرد هنوز در هیچ همین کشورها آماده نشده است. و اگر ما مجموعاً همین کتاب را با همین خیلی یک مؤسسه معروف و چیز بله با نفوذ بین المللی اگر مراجعه پیشنهاد کنیم همچون فرهنگ غیر مادی شاید که پذیرفته شود. و من اطمینان کامل دارم که اگر همین کتابم بیرون از تاجیکستان رود اگر محبوبیت خیلی فراوانی را کسب میکند و شاید که اینم صاحب یکی از همین چنین جایزه ها شود و باز آبروی اعتبار همین دانشنامه ملی تاجیک با یک دوچند خواهد شد. دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک جلد 4 در مورد غذاها واقعاً ارزش بلند علمی داشته. در آن تمام پهلوهای آماده و استعمال غذا مورد مطرح قرار گرفته است. مسئله غذا باشد امروز واقعاً برای بشریت موضوع مهم است، زیرا آن سرچشمه طبیعت، طبابت و مناسبت به جسم خود بوده برای فائز زیاد اهالی کره زمین باشد منبع‌های خطرناک نیز دارد. پس جدیت به غذا و استعمال آن مسئولیت به زندگی خواهد بود.